القريب مسخ غريب علو خبري مسخ غريب علو خبري سلام تخطاتلت نايز channel كما تخونو سنة كتكونو ناي وترو تبنيتيو أمبار كمزي أب عالمنا زكاية زلو استفل عليهم عبالتات نايزينا لومون ناقدا سنو زلو استي إزالكم قريبا لغو وداينا إسرائيل ناي إيران معلبي رخبنا له إيران هنا عافد يا متقعتو سيداك بحال كله إسرائيل كي نايتي استقبر الله متقعت قبر ملسكت وسديا زبل حتو أتي تزعبي الزرابة رستغين زوليو كابيننا إسرائيل نوح ساعات تقابيو حدا وسانة وسينو له انتايز وسانة زي أمريكان زو وسانة زي بخميترو يلا زي كابتي بريزنتنا إسرائيل زوتي كابتي كابينت دوتي حبريتا كنرينا إيران تعينت بالدلاوات قبطالا اتقود دايتي أب UN تزريب اللونيرو UN ويكات Security Council زبهال دما انتايز بالمجلس اوتيو كابزي انتاينا خنصبه بفلا أمريكا بمنقد ناي National Security ناتات وحابك قال ذهبتو زربا دما نتصور زخونه انترفيو غير نيرو بنعوون كنرينا سلازي دا فيديو بزو حبريتا كلوايو انا هوب حد سالي نزمت زلو كرتاتا كون كم تلك قلصنا سلتخل لايك جبرو سبورت جبرو اغل غيرنا نسمع مجمريا ابتناي كابينه قدمتاونا اسك ازي ات كابينه ناتغابو خلو بريزيدنتنا اسرائيل مسس كاي نيوز تراخيب نيرو Now by the Israeli President Isaac Herzog from his residence also here in Jerusalem. President Herzog, thank you for joining us on Sky News. 170 drones, 30 cruise missiles, 120 ballistic missiles fired by Iran at Israel. What is your assessment of the attack that took place last night? As you know already, Israel has undertaken all the necessary steps to block this attack, which was a violent, flagrant violation of all the rules of international law. And most importantly, I'm happy. So, مجمريا حتو أمايد زخونا درونات كمون ميتي باليستيك ميسايلس كروز ميسايلس أبهاجركم تتكوشنيرو إسرائيل زكونتات زب خميتريون زبل كمتي أب سفلالي معكنا زينا ونزرانايو زبز حق كفالات نايتي أسوار أمريكا فرنسا الإنجليز كمودما إسرائيل جوردان كمون سنهين لهن رينا سعود عربون إيداه عوي سخمز نبرت نتي نايران أسوارات أممكان لذي بزحات هجرات إذن كم زحوسان بو جيرم دما نتي زبز حق كفالناتو كم كنوا خمس قالون عدد كابويكا أخول زخنا دما أبتعداتيو مدقعت خمس جبريز نكر هجي تازر بحجنا بك كده ريوا that we are part of an incredible coalition of nations that has been part and parcel in preventing most of these missiles and drones and weapons to come into Israel. Our air defense system has proven incredibly successful, including our Air Force. But what's the real story here is that emanates in front of the world arena and calls for special attention by all of the key figures in the free world is to understand that there is an empire of evil in Tehran, which has its proxies laid all over the region and terror cells all انتهي زبل زلو نحنا نتم مشاركتنا ممكننا نتي كم ما فلوي عقم زلو صار نفرتي ديفنس سيستم ويكا مكلاخلنا يزخون مسايلات صار مسايلات زلو ان اسرائيل تايرون دوم زبال صبق صراح كم سرحن نتي زمت قاعده بمولو كم كنو كم سقالن يزحبر زلو لعلو كله جن انتهي تبل تازربات نكسنت ناي كفاءات ويكا سيطاناوي حيلي زبلوت ناي ايرانن مشارك تانيو تي أبت زوباتي شجر دفتر زلو تنا إيران نسات تدقفوني زبل أب ملسيل كتاريخ هذا ما انتهى جراتهم إيران انتهى فتيما إيران بإسرائيل جنوسايد دي فتيما انتهى فلوي نجار سلاز فتماتي كمزي of course كسبة فينشا كبيباتها سلاز الأمريكا بستفل عليه وتدراوي معسكرات نفسها مدحن نتي أب تسألين سأب أترى إذا كنا تسألين أتا أب تسأل عليه فحص بالك تتقع سلة دلي ناتا استراتيجية تكملها حساب حجيكن زور تهجريلن زد قاعد تهجريلن بنتعرو زحجيز تجبر جبر ملسون انتقوني لحن بحطين عون كم تسولو زي كون اسمعي اسكنش of the world. And it's about time that the world faces this empire of evil in Tehran and makes it clear to the Iranian regime that this cannot pass by, that this is unacceptable. This attack is just another example of how they operate for years and years, spreading havoc, terror, instability all over the world and especially in our region. You say that this attack was unacceptable. The world and of course here in Israel people are wondering what happens next. In your view,
Is this the end of the matter? The Iranians have come out today and said we have no intention of continuing the operation against Israel, or do you think Israel should respond? So ዝውግዝ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ቅቡል ኣይኮነን ኢልካ ኣለኻ ስለዚ እንታይ ትኔክስ ስጉም ትክመጽእ እንታይ ዓለም ካባኹም ክትጽብሕ ሕጂ እንታይ ክኸውን ዝብል ሕቶስ So the Israeli Security Cabinet is right now convening under its responsibilities and domain led by Prime Minister Netanyahu, and they will take the necessary decisions to protect and defend the people of Israel. I guess every one of our decent viewers will ask him or herself, what would we do had we been attacked by 500 missiles and weapons like last night? In proportionality in Britain, it would mean 3,500 missiles, drones, and cruise missiles. So we have to look at it in the right perspective. I'd say further than that. So can I just come in there? So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ካቢነናትና ተጋቢዩ ነይሩት ማለት ስለተገበረታ ኢንተርቪው ተጋቢዩሎ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክንምዃና ውሳነኻዊ ክወፅእ ግን እቲ ሕቶ ክንሓቶ ዘለና ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ኣብ ሃገርና እንተዝወርድ ወይ ኣብ ልዕልና እንተዝወርድ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክንህብ ምኽኣልና እምኻ ብፕሮፖርሽናሊቲ ወይ ከዓ ከምቲ ንሕና ንክንምልሶ ንኽእል ዓቕሚ ማለት እዩ እንተለካ እንታይ ክግበር ብተኻለየ ዝብል ዘሎ ሕጂ እታ ዘረባ ኩሉ ግዜ እስራኤላውያን ፍርቃዮም ክዛረቡ ዝደልዩ ከምዚ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሶም እዮም ግን ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሮም መጀመርያ ዋላ ኣብቲ ናይ ጋዛ ከምኡ እኮ እዩ እቲ እሶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ሓጢኣት ከም ሓጢኣት ከይቆፀርካ እንታይ ትገብር እዚኻ ፈሊጦም እዮም ታክቲክ እዩ እዚ ከምዚ ነቲ ታሪክ ስለ ዘይፈልጡ ገለ ኣይኮነን ስትራቴጂ እዩ ነቲ ሰማዒ ኣብ ቴሌቭዥን ዘሎ ከመይ ጌርካ ኮንፊውዝ ትገብሮ ፍርቂ ናይቲ ታሪክ ናይቲ ዛንታ ትነግሮ ላይክ ምስ ሓማስ ዘሎ ውግእ ሕጂ ኦክቶበር 7 ከም ዝተጀመረ ጌርካ ተዛረብ እዚያታ ናይቲ ሚድያ ሜንስትሪም ሚድያ ከም ኣጀንዳ ተታሕዘት እያ እዚ ኩሉ ነገር ወርሒ 17 ከም ዝተጀመረ ገይሮም እዮም ዛረቡ እንተን ፈለስጢማዊ ሓቲትካያ ግን ካብ 1947 የተጀመረት ጭቆና ናትና እዩ ዝብለካ ንዘበናት ዝቐፀለ ጭቆና ተተኪሱ ዝወፀ እዩ እምበር ኣብ ኦክቶበር 7 ዝጀመረ ተጻብኦ ከም ዘየለ እዩ ዝነገር ስለዚ ሕጂ ድማ እንታይ ብዝብሉ ዘሎ ነቲ ንሳቶም ንኤምባሲ ናይ እስራኤል ዝሃረምዎ ንኤምባሲ ናይ ኢራን ኣብ ደማስከስ ዝሃረምዎ እዚ ሓደ ንዓለም ሙሉ ዘዛረበ ኩነታት ነይሩ ንሱ ከምዚ የጋጠመ ርዮም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕልና ወሪድሎ ኢራን ፀረ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ክገልፅዎ ይደልዩን እዮም ይፈልጥዮም ፅቡቅ ገይሮም ግን ክገልፅዎ ይደልዩን እዮም ስለምንታይ ነቲ ሚድያ ከመይ ጌርካ ማኒፑሌት ትገብሮ ኤክስፐርትስ እዮም ኣብኡ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጥዎ ግን ካሓቶ እዚ ጋዜጠኛ ሕጂ እኳ ሰብ እናፈለጦም ስለ ዝመፀ ካሓትዎም እዮም all peace processes in the region. Pardon? Mr. President, sorry to interrupt you, but if we're going to look at it in the right perspective, we have to consider what happened on the 1st of April when an Israeli strike took out a senior Iranian Revolutionary Guard commander and others in an Iranian consulate in Damascus. Now that in itself is a violation of the Vienna Convention, and it is what led to Iran responding last night. So, as gazetኛ አትሊስት ሕጂ ከም ዝዋን ትበኢሎም ክሓትዎም ጀሚሮም ኣለዉ እንታይ ይብለሎ ከምዚ ሓንቲ ከይጋጠመ ዝገበረ ጌርካ ሞይ ትግለፆ መጀመርያ እዚ ኢራን ጌራቱ ዘላ ግብረ መልሲ ናይቲ ዕለት ሓደ ወርሒ 4 ኣብ ቆንስላዊ ጉዳያት ወይ ከዓ ኣብ ቆንስል ናይ ኢራን ኣብ ደማስከስ ሲርያ ዝገበርኩሞ መጥቃዕቲ እዩ ናቱ በቐፀልታ እዩ ኢሉ ሓተሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ከም መጥቃዕቲ ዝተገበረልኩም ጌርካ ትዛረብ ዘለኻ ይብለሎ Was that strike by Israel to take out a man who I understand was a threat to the state of Israel, but was that strike worth it? So first of all, it wasn't in the consulate. As far as I understand, it was in a separate building nearby the consulate. That general has led operations from both frontiers, Lebanon and Syria, has taken aggressive terror attacks endlessly against Israel, violating the international border between Israel and Syria and Israel and Lebanon, carrying out terror attacks day in, day out, with the entire machine instructed from Tehran. Now, so መጀመርያ እቲ ዝተቐተለ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኢራን ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ካልእ ገዛ ከሎ ኣነ ከምቲ ዘለና ሓበሬታ መጠን ካልእ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝተፈላለየ ዕጡቓት ኮይኑ ግብረ ሽበራዊ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ብምባል እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ ግን ንሶም ጥራይ ዝብልዋ እዮም ዓለም ምሉእ ኤምባሲ ናይ ኢራን ከም ዝተሃረመ እዮም ዝፈልጡ ዲፕሎማሰኛ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ካልእ ሃገር ከለካ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ወይ ድማ በቲ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ዝበሃል እቲ ቤተ መንግስቲ ኣብ ኤምባሲ ናይ ሓንቲ ሃገር እቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ምክንያቱ ነቲ ኤምባሲ ተደፊርካ ነቲ ሃገር ደፊርካ ማለት እዩ ትሕጊ ከመይ ዝብል እዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብኤርትራ ዘሎ ተደፊርካ ንሃገር ኣሜሪካ ደብዲብካ ከም ዘለካ እዩ ዝቁፀር ኣሜሪካ ከመይ እያ ትፈልጦ እቲ ሕጊ ዓለም ከመይ እያ ትፈልጦ ግን እስራኤል ክትገብሮ ከላ ነቲ ሕጊ ክጥሕስዎ ስለ ዝደልዩ ጥራይ እዩ
امبر صبو غير يفلط كما يمخان تحقي. Let's put it straight in the face of everybody. If you think that now it ceases and Iran goes back to being a calm neighbor in the region, absolutely not. What Iran is doing, spending billions of dollars, by the way, when most of its people are really, really poor and suffering from the failures of that regime, they're spending billions of dollars in just undermining stability in the region, going for terror, endless terror, and seeing for the fact that every citizen in the world is suffering in the cost of living because they've armed a small tribe called the Houthis down in Yemen, while blocking the main artery of commercial sea transportation around the world in the Red Sea. So just another example that we should not turn a blind eye, but we should be looking lucidly at the phenomena called Tehran and Iran. Why is this empire of evil using its weapons all over? So بحفش أنت يزبل زلو أبز حجي تي جبارك فو إيران نحنا كي تقطرنا يزبل زلو إيران يوم زخول الشجر فتيرهم زلو نعلمنا سلام كل يوم ما زلو سلزي أبقي بحرون سمزع تقوم حوتي يوم نتبوت عاد يوم ما زلو يزبل زلو حجي again كل جزء كزارب خلون نسوم ساعات كان نسوم بدل زي بلون جبن زي بلون كيرهم يوم زاربو بتخكل أبرتو challenges قبرهم كاسل زي لابت ميديا سلو دفرهم gazetنياتات مالتيو نافرهم زحت كل حتوناتهم تاريخهم نافرهم سنتاي زبل زلو تي حوتي سلامتاي كم غيرو له تحتو كمل سوايد لنا حوتي ابغى زاز قبر زلو كنتات علم غالبو كتب سلا زي قالت اسرائيل تكتب بلا سلا زي قالت نحنا مع عقم سلا زي بلنا ابتا عدنا كم تنساتهم نسرا حوت غزه نتهزب فلسطين عصيوم عبيتهم حيزهم زلو بزي مقبن خلن نحنا ما نتعلم بتاتكالنا غيرنا كنا عبتاينا يلو زي زبز حاجرات يردوا بجاكاتهم قبت هاجرات تم كالت هاجرات تردي أمله قبت معك كسراي زقات ما زلوا مخنياتو بحر تعسي سلزلوا جن بحماية بلنيا مخنياتو اتعلامات قبروا زلوا زخونة سبز قبلة سل زخونة أبتكوا زلوا هاجرات كلها أي زربان ينزلوا ولا كسراي قات ما انتلوا سلمتاي اتعلامات قبروا زلوا حتي لما بزحتن هاجرات ولا كوا قبرش برا حيل بلو مخنيات نسوم زغتل وزلو قبول زخونه مخنيات سلو زخونه. By the way, all Ukrainian citizens are suffering from their drones. It's another perfect example how they operate all over the world. And we are here to protect Europe in many ways from this empire of evil. And it's about time we realize it because we saw it last night. And thank God for the Israeli military and the incredible partnerships we have with the allies, including of course led by the United States of America, but also thanks to the British forces. Last night, you very clearly had the support of, as you say, Britain, America, France, and other countries in the region. But let me quote to you what the British Prime Minister, Rishi Sunak, has said today: calm heads should prevail. The US President Joe Biden has told Israel, take the win. Those are clear messages from your allies. Those are very clear messages. Don't retaliate. So, yes, كم تزبلوا زلون هنا أوروبا أمريكان ونكلا خللا هنا زلنا كابزوم سيد أونتنا بليد زارب زلو بحفش هاجن أنتم زحجزون أمريكا وبريطانيا وإننا مسجن يبلوا مبارك متبلن تلقى أتوم زحجزوا خاطب لهم زلقا بارتنرز قبر ملسايت حبيب لهم الله قبر ملسايت حبيب لهم الله أمريكا بفلاي صبوز خني صبللتا ناي مكلخال ناي مسايلاتنا صوارنا ريخم اللهم زبز حتى زما متكعتي كتم كنو غيلكم سلازي زحدا عبعوتيو نزا حوتو سيدكم مقصلتا يتكبروا ان بلا امريكا اتريري زاربو مالو صنيلنا كسمعينا سلازي ازياس كنتاي الملسا دحريو كنسغرنا بتخال. Don't escalate the situation. Don't put Israel and the Middle East on a course for war. Would you agree? So I would say, of course, that the last thing that Israel is seeking in its region since its creation is to go to war. We are seeking peace. We are peace seekers. We went to peace with our neighbors time and time again. Unfortunately, it all started on the 7th of October when another proxy of Iran, Hamas, has led an unbelievably brutal massacre. So again, كم تازو لكم سنعكو نحنا جمر نحنا كل زي دليل سلامنا بتزبها نسلامنا نسرح ناي سلام حوارياتنا نبلي جزارب زلو زوجز زحجزلنا تنازلنا دما أكتوبر شوعته حماس يجمير ويزبل سلازي اتا فيشو سيركل تا ناي مغنيت عودي زياد تمثل ايران نزكونتات زي ابو خميريو اسكانيشتي كابتن جنرالاتنا ايران كان اسمع. If the Zionist regime targets any of our personal properties and civilians, we will not hesitate to retaliate from our own land. The True Promise operation was executed in a specific manner which is classified right now. We used scores of drones, cruise, and ballistic missiles with proper timing to successfully penetrate the complicated Israeli air defense systems and strike our So إيران بتدقق خمس ولوز نبرو خمس ولوز لو تي سرحت عود كم زنبرة زخونا نسكبر دماء قبل ما تسكبو دلوات كم زخونو يقلت له أجي ناي إيران ناس معنا خلنا مجمرين ناي منكسر مدليل له أمريكا بزكونة تاتزي عبيد زلوايا ناي تكابينة دحري لخمس نزخول مسمعنا زيجي تكابينة ناتجابو خلون
ዝግበር ዝነበረ ፀቕጢ ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ዝበሃል ሃገራዊ ድሕነት ክንብሎ ንኽእል ኢና ናቱ ወሃቢ ቃል እዩ ጆን ኬርቢ ይበሃል ንስማዕ እስኪ Joining me now is National Security Council spokesman John Kirby. John, welcome back to Meet the Press. Thanks, Kristen. Good to be with you. Thank you so much for being here. So, Iran says this attack is over. Israel's defense minister says the confrontation is not. What is the United States assessment of where things stand this morning? Is this over? Well, where things stand this morning is just an incredible military achievement by Israel. So, እንታይ ትብለላ መጀመርያ ኢራን እዚ ዝገበርናዮ መጥቃዕቲ ወዲና ኣለና ካብዚ ክንቀፅል ኣይንደለን ኢና ትብላላ እስራኤል ግን ኣይተወድአን ትብላላ ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተንብበላ ብኸመይ ትሪዮላ እያ ትብሎ ዘላ And quite frankly, the United States and other partners that helped Israel defend itself against more than 300 drones and missiles. I mean, it's just an extraordinary example of military superiority that Israel demonstrated to the whole world last night. And I think Israel also demonstrated that it has friends, that it's not standing alone, that it's not isolated on the world stage. Now, whether and how the Israelis will respond, that's going to be up to them. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝረኣናዮ ኩነታት ናይ ልዕሊ 300 ሚሳይላትን ድሮናትን ዝተጠቕዐ ዝገበርናዮ ዓይነት ግብረ መልሲ ብፍላይ እስራኤል ዘርኣያቶ ፀብለልታ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብሓቂ ዝነኣድን ዓብዪ ኣብ ወታደራዊ ብቕዓት ከም ዘለዋ ኣርያላ ሳጥራይ ካይኩነትን መሓዙታ ይብላሉ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ኣብቲ ኩነታት እቲ ተሰሊፎም ከም ዝነበሩ ነዛ ናይ ጆን ኬርቢ እናረኣናዮ ከለና እዚኣ እስከዚያ ሪፖርት እዚኣ ስምዕዋ So many lessons from yesterday's attack, and there were so many unprecedented first steps. Look, this is the first time Iran attacks Israel, but it's what's more important is the reaction of Jordan and Saudi Arabia. For the first time in history, you have two Muslim nations who participated militarily in the defense of the state of Israel. So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ሕጂ እቲ ዝረኣናዮ ሓደ ሓድሽ ነገር ተራእዮ ኣብዚ ኩናት እዚ እቲ ብትሕቲ መጋረጃ ዝዛረብዎን ብወግዒ ዝገብርዎን ዓበ ፍልልይ ከም ዘለዎ ተራእዮ እያ ትብል ዘላ ኣብቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ክልተ ሃገራት ዓረብ ወይ ከዓ ሃገራት እስላማውያን ሃገራት ኣብ ጎኒ እስራኤል ተሰሊፎም ንእስራኤል ኣብ ምክልኻል ከምዚ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ እያ ትዛረብ ዘላ መን ንሳተንካ ብዓብዩ ጆርዳን ኣበርክቶ ከም ዝገበረት ብኩሉ ዓቕማ ከም ተሳተፈት ክንገር ከሎ እቲ ንጉስ ናይ ጆርዳን ማለት እዩ እቲ ሃገረ ጆርዳን ትበሃል ስዑድ ዓረብ እውን ከም ዝሓገዘት ነቲ ኣፅዋራት ናይ ኢራን ንምምካን ዝኾነ ይኹን ኣበርክቶ ከም ዝነበራ እዮም ዝጠቕሱ ዘለዉ ስለዚ ዝገርም እዩ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ against Iran, against another Islamic state, which Iran was not anticipating and was not counting on. And I think especially Jordan took a leap of faith by sticking their neck out because as we know, there are majority Palestinians in Jordan. They were already talking about overthrowing the king. He's already facing clashes within Amman, Jordan. And finally, when it came really down to it, Jordan stood with Israel. And what the Arab nations are realizing and understanding, whether they are coming together, Egypt, Jordan, Saudi Arabia, Qatar, the Bahrain, the Emirates, are understanding that Iran needs to be put in check because Iran is a threat to them. A threat that the Arab countries are grasping, but not the Western nations. So እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ክዛረቡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣብ ጎኒ እስራኤል እቲ መርሕነት ናይተን ሃገራት ምስ እስራኤል ከም ዘሎ ንእስራኤል ክሕግዝ ከም ዝመርፅ ኣብቲ ኣገዳሲ መድረኽ ብኣፎም ኩሉ ግዜ ፀረ እስራኤል ከም ዝኾኑ ንህዝቢ ፈለስጢን ከም ዝሓልዩ ክዛረቡ ከለዉ እቶም መራሕቲ ናይ ዓረብ ብድሕሪ መጋረጃ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ኣገዳሲ ኩነታት ንእስራኤል ከም ዝሕግዙ ንእስራኤል ክድግፉ ከም ዝመርፁ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ድማ ሓደ ህያው ትርእዮ እዩ እዚ እታ እንኮ ካብዞም ኩለን እስላማውያን ሃገራት ቀዳመይቲ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ብትክክል ዝሓገዝዎ ወይ ነቲ ጉዳይ ደው ዝበልሉ ጎረቤትና ዘለዉ ሑቲ ናይ የመን እዮም ዝበሃሉ እሳቶም ድማ ብደገፍ ናይ ኢራን ማለት ስለዚ ብጀካ ኢራን ኢቨን እታ ቱርኪ ትበሃል ሃገር ሓያል ትበሃል ብኣፋ ብዙሕ ይዓፍር ትመራሒ ኣብ ሪያሊቲ ክንሪኦ ከለና ግን ነዳዲ ይኹን ካል ነገራት ንእስራኤል ዝባ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ወይ ዝሸጠላ ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እዘን ሃገራት ዓረብ እቲ ፖሊሲናትን ወይ ካቲ ናትን ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ወይ ዝዛረቦ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ምዃኑ ንዓረብ እዘን ሃገራት ዓረብ ኣሚንካ ኣንጻር ምዕራባውያን ሃገራት ክሕግዙ ኢልካ ምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኣርእሲ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ ተደጋጋሚ እስራኤል ናይ ደም ፀላኢቶም ከም ዝኾነት እዮም ዝፈልጡ እንተኾነ ኣብ ተግባር ክረአ ከሎ ኣንጻር እስራኤል ደው ክብሉ ስጉምቲ ክወዝኡ ይክእሉ እዮም እዚ ግን እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ክርድኦ ዘለና እቶም ነገስታት ንባዕሎም ስጋት ኣለዉ
أمريكا بقدر يلقط عليهم كم تخل فلتي سعودية نقص ناي سعودية يخون نقص ناي قطر يخون نقص ناي إمارات يخون نقص ناي قلمله ولا حاجة على تمثله أمريكا بقدر يلقط عليهم تخليها they have a lot of سقعة اللومي سلزي سلزلهم أمريكا بزح سلة كلا لهم زلا ويقلمله نملايون بزح بكوتات سلة تفضلهم أبوتات كل جزء ولا قا بعلامة زي قبلون تخون إسرائيل محجاز نربحهم ميلون جن كم خبروا خمس قدادون أيزن الجرس كان مالسي. And that and respect that, but the president has been very clear. We don't seek a war with Iran. We're not looking for escalation here. We will continue to help Israel defend itself. Are you, as we sit here right now, aware of any threats to U.S. troops in the region? We are staying vigilant to exactly that potential threat, but we have not seen any attacks on U.S. troops or personnel in the region or our facilities, and nothing to report to you this morning. But we're going to obviously watch that very, very closely. Just to get a sense of how this came together, did the United States have any back-channel communications with Iran, if only to deconflict the airspace over Syria? I would just, not in terms of the operation. So أمريكا خنتها تقبر الله بوجنا نتي نيران نتكونتات نمتهددا مس كونتات زكايزلو مس إيران زخون يكون بدحر مقارجة زراربون زمايت وكونتات الله دي نزبل كم زنا بريز نقدر. But I mean, obviously, in the lead up to what happened yesterday, we So made, there were we made back-channel it very clear. communications. I would just say we made it very clear to all parties, including Iran, what we would do and how we would continue to defend Israel, and also how seriously we would take any potential threat to our personnel and our facilities in the region. A lot of people watched what happened in the skies over the Middle East overnight, and they are wondering this morning, has this now escalated into a wider war? I don't think there's any reason that it needs to. And the So زي حتى زي نقول السب أم حنقولون قبل بون زلا يعني سادما زي أبز حلفة وانزرانا يو إيران فصمتو متقعتي قبل إسرائيل نايب حكي أنا كزاربكم كله أتي تقصك جمر كله يونيري كيدو كسكو حديره سلامتاي إذا كنا تعتزسي أبي كوردي زغل تتوكيش زلو كهلاي إسرائيل أمريكان تعاني قبر ملسك بيهم إزي تي مفلمتان هايتي نريو زلنا متفنان مفنجر سعاد خون زبل زربا نايب حق نبزو حسب إذا سنبدن شاقولو زفترهم كنتاتي نيرو كمز نريو زلنا أمريكا انت واحد حجة بتتزاربو زلا تتقبرو كخال انديو خون تتقبرين هنر زلنا بزز زاربو زلوغن نزو كنتاتي زي نابزل على درجة نخيديب كوكو صري فتنو خمزلوين هنر زلنا سلازي نايب حقي قرب تساز هبزربايم زرب زلو زحوزي كان الرقاقو كنكلا لنا نحن حايل لنا نحن عمل لنا كتبل تخيليخا انتقوني كينات مخاني ترفوني نا يوكرين ريال لنا بقليلو تطوع بيلكا أبتلو تورحو كزازم قريب زنبرا كينات بسنكي تعبيتنا أمريكان قاعد إنجليزن كساحجي كندي سب تقاتلو كندي من تعنو توريدو علمنا دماغ كمية عينت سقعتنا عبو كينات تنسأل له خمزلا مبر تكينات مستقايدة دحر كل التورحي يوكرين نونو عرقينا عندلي مس راشا ساقام كان فترة عندنا كل تزبل وزلو كان قبلنا يلوم اب تركي اب اسطنبول تسمامي عمليرو امريكان عد انجليزن جن نو كم زبالي لانكم ببولن بوتين كل زاد لي كان هنا خنبا كان عطاها كان ببال توقع 5 فقره من جرمه اسرائيل اجو خدحن بلوم كبل وديوم ويس انتايم كغبرو نزبل ارسي بزح شغلات فتير نيرو انت خونه انتاي كم حسب امريكا تنك نسلامنا عالم كواز حسيبهم قبل هيكلني بزح ما سلازرانا تونكو جن وتهدروا عقمناتهم سلازري وزلو درجة عامم سنهلون حدا كالكي لك نقرنا يسلم تايكم زبلو خمزة. Are we now in the midst of a wider war? The president doesn't believe that it needs to move in that direction whatsoever, Kristen. What Israel demonstrated last night was an incredible ability to defend itself. Just their own military superiority was quite remarkable yesterday. I mean, very little got through, and the damage was extraordinarily light. And also, Israel demonstrated again, as I said, that they're not standing alone, that they have friends. So the president's been clear. We don't want to see this escalate. We're not looking for a wider war with Iran. I think you know. So تتنكي تزارب زلون إسرائيل كي غيبها جن انتهي مزبل زلو البريزنت كل تكونتاتي كتاتلو له إذا كونتات زي كابزلو البريزنت أمريكا مالتيو نبزخون يكون درجة نقديب عيد اللينيو سلازي إسرائيل دما ولا بقت متقعت ججف انت نبري زاكل مكل خالجيريا محازوتها النسان كل تعلامة ولا تزحلفون كم تزدل عبي عنوة يوردن سلازي كم حدا عبي وتهدروا بقعتنا إسرائيل زترايل المطرح قبر ملسايد ليونيو كنت تصل لنا نابلي يوزي زارب زلو زي جون كيربي وهابك على ناشونال سكيورتي ناتوم نشتين اسمعيا دحريو
أبتني next topic. Coming hours and days will tell us a lot. But what's your response to Americans who see those missiles being intercepted in the skies overnight and believe that this has already escalated? I would ask the Americans that saw what happened last night to take heart in terms of the military capability of their forces in the region, how they are defending themselves and defending our interests in the region. And also, I reiterate what I said before, know that the president is working the diplomatic side of this personally. In fact, today, just a little bit later today, he's going to call the G7 together to talk about a diplomatic response here. NBC News is reporting that President Biden talked. So እንታይ ይብላሎ ነቶም ኣሜሪካውያን ነቲ ኩነታት ናይ ትማሊ ዝረኣዩ ዋላውካ እስራኤል ትከላኸሉ እምበር ነቲ ተኹስን ምቅያር ናይ ተኹስን ዝረኣዩ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይዱ ንዝብል እንታይ ትብሎላ ኣሜሪካውያን ሓንቲ ክርእይዎ ዘለዎም ሰራዊት ናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ናቶም ክሳብ ክንደይ ፀብለልትነት ከም ዘለዎ ተኣምኑ ክኸልሎ ንዑ ጥራይ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ኣብዚ ኢሉ ብሓፈሻ ኢራን እውን መግለፂ ውፅያ መብዛሕትኡ እቲ ዝተኮስዎ ኣፅዋር ኣሜሪካ ከም ዘምከነቶ ኮለጌና ኣብ ዝተፈላለየ ቤዝስ ዘለዎ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገራት ዘለው ወታደራት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ምምካን ናይተን ሚሳይላትን ድሮናትን እቲ ዝዓበየ ተራ ዝተፃወቱ ምንባሮም ሓደ ካብቲ ፀገም ድማ ራሕቂ ናይቲ ግዜ ስለ ዝነበሮ እቲ ኩነታት ነዊሕ እዋን ነዊሕ ራሕቂ ስለ ዘለዋ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዲስታንስ ንዑ ክሳብ ዝሽፍን ክዳለውን ዝድሊ ግብረ መልሲ ንክቡን ዕድል ስለ ዝሃቦም እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ንከምክንዎ ከም ዝሓገዘ ግን ኣሜሪካ ኣብ ኢድ ከም ዝነበራ ገሊፃ ነይራ ኢራን ንባዕላ ፅንልና ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እዩ About the diplomatic outreach told Prime Minister Netanyahu that the United States will not participate in offensive operations against Iran. Can you confirm that? I won't go into the greater detail of the conversation with the Prime Minister. They did have a good chat last night. What was the message? What was the broad message? It was very clearly, we stand with you in your self-defense. That was the main message that the President delivered to the Prime Minister. He congratulated the Prime Minister and the IDF for the extraordinary job they did knocking things out of the sky. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ርክብ ናይ ክልቲኦም ፕራይም ሚኒስተርን ባይደንን ኣብ ተራኸብሉ ሓንቲ ፀብፃብ ወፅያ ነይራ ቪድዮውን መሊቋ ነይራ ዳሕራጥፊኦም ምባሃል እንታይ ትብል ሳ ድማ ባይደን ብትክክል ነተንያሁ ንምክልኻል ናይ እስራኤል ኩሉ ዝከኣለና ክንሕግዝ ከም ዝኾና መጥቃዕቲ ክገብር ተኮይኑ ግን ክሕግዝዎ ከም ዘይደልዩ ኢዱ ክእትወሉ ከም ዘይደሊ ከም ዝገለፆን ከም ዝሓበሮ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እነዚያ ጉዳይ እዚኣ ኮንፈርም ክትገብራ ትኽእል ዶ ንትብሎ ዘላ ሕቶ ፅቡቅ ዝኾነ ምይይጥ ከም ዝገበሩ ይፈልጥ እየ ግን ብዛዕባ ክዛረባ ይደለየ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝተገበረ ኩሉ ስራሕ ሙሉእ ብሙሉእ ደገፍ ከም ዘለና እቲ መጥቃዕቲ ግን ከም ዘየድሊ ገቦ ይጠቕሳሎ ኣትሪሩ ክዛረባ ግን ኣይደለየን ንሪኦ ኣለና But I won't go into more detail. Again, I just go back to what the President has said time and time again. We don't seek an escalation. We don't seek a wider war in the region. So did he warn Israel not to respond? Did he say take the win, as has been reported? I think the President was, again, very clear with Prime Minister Netanyahu about the success that they enjoyed last night and the impact that success ought to have. Are you anticipating a counterattack by Israel? And do you expect, has Israel given the United States any assurances that it will give the U.S. a warning, a heads up before it moves forward with any type of መመሊሳ ተሓቶላ ድማ እስራኤል ግብረ መልሲ ክትህብ ድያ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ዘይትህብ ከነዓኹም ንፁር ሓበሬታ ይባትኩም ኣላ ድያ ንዝኾነ እትገብሮ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ይባትኩም ኣላ ድያ ምክንያቱ ስለምንታይ እዛ ሕቶ ተሓቶ ዘላ ኣብቲ ናይ ኣብ ሱርያ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንኣሜሪካ ከይነገርዎም እዮም እስራኤል ገይሮሞ እዚ ድማ ታክቲክ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ንኣሜሪካ ናብቲ ውግእ ንምእታው ዝገበርዎ ናይ ነተንያሁ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ውግእ ዝተተሓዘ እዩ እስራኤል ተዘይ ተዋጊያ ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ እዚ ውግዝ እንተዘይ ሰፊሑ ናብ ካልእ መዓዝ እንተዘይ ቀፂሉ ኣብ ስልጣን ጠጠው ከብሎ ኣይኮነን ብዙሕ ሕማቕ ገይሩ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣንጻሩ ደው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ውግእ ወረ ውግእ እናገበረ ኣብቲ ናይ ውግእ ሓሸውየ ምናልባት በቲ ውግእ ገይሩ ሓደ ዓብዪ ዓወት ተመዝጊቡ ብኡ ገይሮም ክቕበልዎ ከም ዝኽእሉ ከገብር ይድፍትን ዘሎ እምበር ኣብ ስልጣን ክፀንሓሉ ዝኽእል ኩነታት ናቱ ፀቢብ ስለ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ብጣዕሚ እዩ ዝደልዮ ዘሎ እዩ ዝበሃል Whether and how the Israelis respond is going to be up to them. I'm certainly not going to get ahead of their decision making. If Israel does move forward with retaliatory strikes, are you concerned that that he will not be responsible about it, given that the United States was not given a heads up before Israel led that attack in Syria against Iranian officials? We have, and we will stay in touch with our Israeli counterparts so that the information flow is as robust as possible. Well, if Israel does decide to move forward with retaliatory strikes, will the United States support Israel, or will Israel be going it alone? I won't get into hypotheticals one way or another here, since Israel hasn't. So ብሓፈሻ ብዙሕ ትፀቕጠላ ነቲ ነጥቢ ከውፅኣላ ግን ኣገይ ንሱ ከውፅኦ ከም ዘይደልን ኣጀንዳ ናቱ ከም ዘይኮነና ንርኢ ዘለና እስከ ኢራን ከብኸመይ ርዮም ነይሮም እቲ መጥቃዕቲ ናቶም እቲ ዝተገበረ ሙሉእ ብሙሉእ እስራኤል ከም ዘምክነቶን ዓብ ዓወት ከም ዘመዝገበትን እቲ ኣማኻሪ ናይቲ ውሃብ ቃል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካን ሰንበፀን ኢና ኢራን ከብኸመይ ርዮም እቲ መጥቃዕቲ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ጠቕላላ ዘይ ፍሹል መጥቃዕቲ ከም ዝነበረ ድዮም Your reaction to what Iran has done?
Well, it's obvious that it was a major humiliation for the Israeli regime. They crossed the red line and they got punished for it. Of course, the Israelis can say 110% of the drones and missiles were down. That's fine, but they can also take journalists to see the bases that the Iranians have said were severely damaged. They can easily do that today or tomorrow. So እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ናይ ኢራን ኤክስፐርት እዩ እቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ከም ዘይትድፈር ዓዲ እዩ ዘርኢ ነይሩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ነቲ ዝተገበረ ቀይሕ መስመር ስለ ዝሰገረት እሞ ኤምባሲ ናይ ኢራን ስለ ዝሃረመት ፀረ መጥቃዕቲ ተዋሂብዋ መቕፃዕቲ ወሲዳ ኣላ ኣፍኮርስ እስራኤል 99% ወይ ድማ 110% ተኸላኺልናዮ ክብሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓቂ ግን እሱ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ዋላ ሓንቲ ዳመጅ ተዘይወርዶም ነይሩ ጋዜጠኛታት ሒዞም ከይዶም ኣስኢሎም ኣብ ቅድሚ ዓለም ከምፅዎ ፀገማ ይመሓለዎምን መጀመሪኦም ኣይኮነን ከም ምግባር ኢሉ ስለዚ እቲ ሓያለ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶምን ዕንወት ከም ዝወረደንሲ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣሜሪካ ግን ነቲ ዕንወት ወሪዱ ዘሎ ክትከፍሎ ፀገም ዘለዋ ኣይመስለንን ካብ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ስጋኣት ዘለዋ ማለት እዩ ካብ ኩናት ክቕፅል ነቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ክሽፍን ከም ዝቐላ እዩ ዝንገር ሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ወላ ከምዚ ዓይነት ነቲ ውግእ ኣፍሽልናዮ ክበሃል ከለውን ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ መዓት ገንዘብ እዮም ኣጥፊኦም እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ምክልኻል ናይቲ ሚሳይላት ስለዚ ኢራን ኣብ ሎንግ ተርም ንሳ ብሕሱር ትገብሮ ሚሳይላትን ድሮናትን ንካልኦት ሃገራት ብኣዝዩ ክቡር ሚሳይላት ክከላኸልዎ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ሑቲ ዝተፈተነ ታክቲክ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ባይ ደ ወይ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ናይቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ የመን ኣሜሪካን ኣብ እንግሊዝን ነፈርቶም ኣብ የመን ደብዳብ ከም ዝገበራ ንሑቲ Are you sure it's major? Because I saw on Twitter you said it was just a small slap in the face. Oh, it was a small slap in the face for Iran. The two bases were severely damaged, but Iran has a huge stockpile of drones and missiles, and Iran hasn't used its most advanced weapons. So, if there's what would they be, Professor? Nuclear weapons? No, they're more advanced drones and missiles. Iran is not like the United States, which has and uses and has already used nuclear weapons. Iran's peaceful program, as we've seen over the years, has been peaceful, and there's never been any evidence to show otherwise. But Iran has more advanced drones and missiles. So, እቲ ኣዘራርባ ናይቲ ኢራናዊ ኤክስፐርት ሪሊ ነዚ ምዕራባዊ ሚድያ ብትክክል ኮንፍሮንት ዝገብሮ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ተጠቀመትሉ ኣፅዋር እውን እቲ ዝበለፀ ኣፅዋር ናታ ኣይኮነን ካብኡ ዝዓቢ ኣፅዋር እውን ኣለዋ እሞ ካብኡ ዝዓቢ ዳ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ማለት ድዩ ድያ ክትጥቀም ይብለሎስ ኖ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝጥቀም ኢራን ከም ኣሜሪካ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ጥራይ ኒኩለራዊ ኣፅዋርን ሓደገኛ ኣፅዋርን ትጥቀም ንሕና ኣብ ታሪክና ሕማቕ ዝገበርናዮ ነገር የብልና እናበሉ ያ ኮንፊደንት ኮይኖም ክዛረቡ ክእሉ እዮም ሕማቕ ዝገበርዎ ኣብ ቅድሚ ዓለም የለን ብንጫሩ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ኣብ ቅድሚ ዓለም ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ከም መላኽ ጌርካ ንምድባል ኢራን ከም ምስይጣንሲ ሪሊ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሚድያ ኣብ ርእስኻ ኣትዮም ዘሎ ጥራይ ዝነግረካ ምክንያቱ 34,000 ሱሳ 700 ካብኦም ቆልዓን ሰበይትን ተቐቲሎም ከለዉ ንዑ ንዝገበረ ከም መላኽ ቆፂርካ ንሓደ ብቲዮሪ ጥራይ ይገብር ትብሎ ግን ሓንቲ ክገብር ዘይረኣኻዮ ዓለም ሙሉእ እውን ዘይረኣየቶ ኢራንሲ ንመን ከተጥቀይ ኸሪኻ ንመጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ 45 ዓመት ምስ እስራኤል ፀገም ነይርዋ እስራኤል ሓንሳብ ሳይንቲስት ናቶም ትቐትል ሓንሳብ ናይ ነዳዲ ፓይፕላይን ናቶም ተቃፀለሎም ሕሉፍ ሓሊፋ ድማ ኤምባሲኦም ሃሪማ ስለዚ መን እዩ እቲ ሕጊ ዝጥሕዝ ነይሩ መን እዩ እቲ ትዕቢት ዘለዎ መን እዩ እቲ ኣሸጋሪ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ዘካየድ ዝነበረ እስራኤል እያ ነይራ ኢራን ነዚ ኩሉ ዓመታት ብኣፋ ጥራይ ተፈራር ነይራ እዚኦም ብኣፎም ጥራዮም ዝብሉ ይበሃል ነይሩ ዋ ብኣፎም እዮም ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ነይሮም እቶም እስራኤል ዝበሃል ሕጂ እዮም ንመጀመርያ ስጉምቲ ዝወስዱ ዘለዉ ስለዚ ኢራን ኩሉ ግዜ ስጋኣት ናይ እስራኤል ስለ ዘለዎም ብዙሕ ናይ ኣፅዋር መኻዚኖ ከም ዘለዎም እዩ ዝነገረሎም ካልኣይ ድማ ኣብ ውግኣት እዮም ስለ ዘይነበሩ ንነዊሕ ዓመታት ከምዚ ኣሜሪካ ሓንሳብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ሱርያ ኣብ ሪኣቅ ገለመለ ኩሉ ዩክሬን መዓት ኣፅዋር እያ ተጥፍዝ ኣላ ዓበይቲ ውግኣት እዮም እዚኦም ስለዚ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ተፍሪ እንተላ እቲ ተጥፍኦ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋራ ጥርሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኩሉ ንዩክሬን ስለ ዝሃበቶ ብሕጂ ክስራሕ ተኮይኑ ድማ ሓደ ዓብይ መኽዘን ኣፅዋር ክትመልእ ተኮይንካ ዓመታት እዩ ዝወስደልካ እቲ ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ውሽጢ ለይቲ ይኮነን ተፍርዮ ግዜ የድልዮ ነቲ ኣፅዋር ከተፍርዮ ዋላ እኳ ቴክኖሎጂ እንተሎም ንኸፍርይዎ ግዜ የድልዮ እቲ ግዜ ስለ ዘይብሎም ኣብዚ እዋን እዚ ምስ በዓል ኢራን ኣብ ዓበይቲ ኩናት ክኣትዉ ይደልዩ ኣለውን ኣሜሪካ ንሱ እዩ ትፀገሞም ሕጂ ስብ The very fact that the Americans don't want to be a part of any Israeli counter-response shows that the Americans know where the power lies. So the smart thing for the Israeli regime to do would be to refrain from responding. They got their punishment and they should live with it. They can say that 200% of the drones were down and 300% of the missiles were down, but as long as they keep quiet, they'll be safe. But if they strike Iran again, it's going to get much worse. And do you think that could happen?
Well, the Israeli regime is a genocidal regime. It has no morality. It has its leaders are not sane in the way in which we would view people as sane. No sane person carries out genocide. But I think they also are calculating what will happen if the regime continues to attack Iran. Then Iran will attack harder next time, and then if they do it again, Iran will continue to strike back, and that is not something that's sustainable for such a small and vulnerable regime, which has already lost. So أجنتايد بدلو أنت كونتات إسرائيل كنت دليتا تزاريبا أبع سوق ندحري لا أنت كونتات كزحل خليو ندحر إسرائيل ما تقعدك توسط شفتينا جن قبر ملسي برتوع قبر ملسي إيران كتب كم تخلي تزارب زلو بمقطع جن موخ إسرائيل كتجبر دو تبلي ولا إسرائيل كتجبر تخلينا الكات تزارب الله جرا يكونتن ونياتو حما عم في الصامن قف عم في الصامن دحرت بالله جرا يكونتن جن at the same time دما calculate قبر لو يواتسوم دي يواتسومن خدوا دي ما يكدومن calculate جيروم زاد اليوم سقوم تكوز خمس غلو بتقين بتجن إيران دلوقتي خمس غنت يزجل زلو on the battlefield in Gaza and on the border with Lebanon. Do you think either government has the best interests of its people at heart? Yes, Iran definitely does. Iran is protected. So إذا حنت أرستك تكون كلا next حجي نبتي نا UN نايتي كابينة نا إسرائيل ناتو تكن دارس زينيرو. That, according to War Cabinet Minister, this is not over. That, according to War Cabinet Minister Benny Gantz, the day after Israel. زيت نا يوجد كابينة منسترات نا إسرائيليو. نتيجة تجبر متقعتي نمجمجامن إسرائيل توسدوس قمتين مياتني تأكيد نيرو توسانا ناتدما بزح سبيت بينيرو of course هكذا متأخيبا Prime Minister مس أمريكا مس أمريكا مراحي President بايدن تراخي بخمسة نبروين زنجر أتركب تيدما تمجلس توهي بونيرو كل يوم ولا وكا كم زي أبي شركة نزل لهم تمثلوا أمونغون زي متأمن كم زي ليز نجر. Says Iran launched 350 drone, cruise, and ballistic missiles. Officials here say they will respond to the attack when the time is right. In the face of the Iranian threat, we will build a regional coalition and exact the price from Iran. So, كم دري زلنا هذا كابتن نايتي عبيتي حلفتنا ناي إسرائيل إيران أبتزدل ونا جزية كجبر ملسكن هب مخانة يزنقر زلو زها على ملو تتنقعوا زتغدوا هذا اللهم هجي جبر ملسكيتبو يبلغ مع اللي بتمسس على قام قامالتي سلزي الزنا بيجتسك خيريو اسمع يسكي. In the face of the Iranian threat, we will build a regional coalition and exact the price from Iran in the fashion and timing that is right for us. So, أنت يزلزلو زدلي regional coalition حيلتات مزوجات أجرات حيلي عقيمنا بخمي واقع خمنا فلا كنرينا يبلالو سزكات تاوي سقمتي كوز دخم زي كل زي تنبيجن زتحاوسة زينا يوم زي بزلو بتحدى كانت تقع كنا كل قلوب بتحدى ما كانت تقعنا زبل حبريتا بزح confusing زينا يزود تزلو من البات استراتيجيون كون غليسو. Prime Minister Benjamin Netanyahu convened his war cabinet to discuss what comes next amid pressure from his own government members to retaliate, but no decision to respond has been made. Israel's Defense Minister Yoav Gallant described the event as one of the most dramatic in the country's history and said cooperation with allies in the region showed what he called impressive results. We have an opportunity to establish a strategic alliance against this grave threat by Iran, which is threatening to mount nuclear explosives on these missiles, which could be an extremely grave threat. The US, Israel, and its allies stand shoulder to shoulder to defend us against this threat. The Israeli army says it is ready for any eventuality. Iran, from the beginning of the war, wants only one thing: to escalate the region. Over the last few hours, we approved operational plans for both offensive and defensive action. Reports indicate American officials had dissuaded their Israeli counterparts from launching an attack of their own, but officials within the political and security establishment say that Iran's attack will not go unanswered. Hamza Salhout, Al Jazeera. That, according to... So, كم دري زلنا من البعض كاب تاوي كبر ملسك بخم زي دليون جن نتكون تاتزي كم حد استشعروا ويزودوا قولوا جيرون كوس دوا خمسة كلو ينام رزالنا سلزي كبر ملس كبو خمسة قولوا قدمي كبر ملس ما هابوم جن تبوظ هنا الشركة نتاتن لفنتن كأمو خمسة دليو مستم لفنتناتهم بزح زي ناتهم زربات في سام سلزلو I think كتحسو خمسة دليو زرزلو بزح تعطي سلزلو بعلم لخي كتاب حجينا تنا علم لخاوي تعطي عشش لم يوم قدس أنهم بزح تجدس نتاين برومن أنت خوني أبز حجي نتي كبر ملسنا علم في اللينا أمريكا زقب سمعوا زلوا يمثلوا ينفنوا انتك كبريم إذا كم زي اللي خلوا Security Council دما يبنيرو UN Security Council دما بزعبنا إسرائيل انتك قبل بزعبا زكونتاتنا قداي ني إيران إمباسنا إيران مستحرمة كب زي دلية
ንእስራኤል መጥቃዕቲ ምስ ተወሰደ ተኣኪቡ ነይሩ ግን ካብ ጥራይ ኣይኮነን ትዝበልዎ ካ ዘገርም ይስሙ The UN Secretary General urged the world to take a step back and avoid any military provocation. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Iran's ambassador said his country ኩላቶም ኣብዚ ዘለና ናይ ኩልና ሓበራዊ ሓላፍነት ኣለና ነቲ ኩነታት ተዓዚብና መክቲ ክንገብረሉ ወይ ከዓ ንዑ ንምግታእ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ does not seek war and only took action after the UN failed to do so. Regrettably, the Security Council has failed in its duty to maintain international peace and security. ናይ ኢራን ወኪል ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዩኤን ሓላፍነቱ ስለ ዝዘንግዐ ኣብዚ ራሽያ ዝፀዋዓቶ ናይ ሴኩሪቲ ካውንስል ኣኺባ በተን ካልኦት ሃገራት ብሎክ ስለ ዝኾነ ክኹንኖ ስለ ዘይት ንእስራኤል ክኹንና ስለ ዘይረኣና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተኸቲልና በቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ኢንተርናሽናል ሎ ተኸቲልና ኢና ግብረ መልሲ ሂብና ኣብ ልዕለና ዝወረደ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ክንህብ ከዓ መሰል ኣለና እናበላ ኣብ ቅድሚኦም ይዛረቦም ኣሎ Russia proposed a press statement to denounce this atrocious act, which was backed by China, Algeria, and many members, but was blocked by the US, UK, and France. Faced with such circumstances, the Islamic Republic of Iran had no choice but to exercise its inherent right to self-defense under international law. Israel said the fact Iran itself struck Israel and didn't use proxies marks a new phase in regional tensions. Following such a massive and direct attack on Israel, the entire world, let alone Israel, cannot settle for inaction. We will defend. So, እዚ ወኪል ናይ እስራኤል ኣብ ዩኤን ድማ እንታይ ትብል ዘሎ ኢራን ንመጀመርያ ብወከልታን በተን ልኡኻት መሻርክታን ዘይኮነስ ብቐጥታ ምሳና ብቐጥታ ኣብ ዓድና መጥቃዕቲ ክትገብር ምፍታና ስጉምቲ ከይወሰድና ክንዕርፍ ኣይንኽእልና እዚ ኣብ ዩኤን ኩሉ ግዜ ከም ናይ መፍርራሕ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ስለዚ ኣገይን ንሕና መሻርክትናን ብዘይ ስጉምቲ ሶቅ ክንብል ከም ዘይንኽእል እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ትብል እስከ ክንሰምዓ As for the US and Russia, they have differing views on who started this and who's to blame. The US pointed the finger directly at Tehran. In the coming days, and in consultation with other member states, the United States will explore additional measures to hold Iran accountable here at the United Nations. America ናይ ብሓቂ ሕፍረትን ስክፍታን ዘይብላ ሃገር ከም መዓልትና ኮነት እያ ትመፅእ ዘላ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ተዘህረም ነይሮም ሓደ ሃገር እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ትኽእል ነይራ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ኣይኮነን ኤምባሲናታ 7-8 ሰባት ተቐቲሎማ ሊብያ እኮ ዝፈንቀልዎ ነገዳፍ እኮ ኣብ ሓደ ከተማ ቤንጋዚ ዝበሃል ሰራዊት ናትና ተቐቲሉ ዶ እቲ ኤምባሲ ናትና ተሃሪሙ ዶ ብምባል እዩ ስለዚ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ተሃሪሙ ነቲ ሃገር ከተቃፅላ ብነፈርቲ ኩናት ጌራ ክትሃርማ ፀገም የብላ ናይ ካልኦት ሃገራት ከጋጥም ከሎ እስራኤል ክትገብሮ ከላ ግን ብፍጹም እዩ ኳይደ ይስማዓ ስለዚ ከም ግለሰባት ክርዳና ክፍል ኣለዎ ኦፍኮርስ አንጻር ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዓቕሚ የለን ግን እቲ ሂፖክራሲ እቲ ምስሉይነትን ሓሶትን ናይ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ኣብ ፀሓይ ናይ ቀትሪ ኮይኑ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝግበር ዘሎ ነቲ ሓደ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ተግባር ክትሪኦ ከላ ነቲ ሓደ ድማ ከምዚ የጋጠመ ኩነታት ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተገበረ ኢራን ከም ዝገበረቶ ጌራ እያ ትዛረብ ዘላ እቲ ኣብ ኢራን ክትከላኸልን ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ዘለዋ መሰል ከም ዘይብላ ስለዚ በዚ ጌራቶ ዘላ ብዙሕ መጥቃዕቲ ሕጂ እገዳን ገለመለን ክትእውጅ ምዃና ፍሉጥ እዩ ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብቐዛ ገለመለ ግን እገዳ የለ ወላ ገለ የለ ማለት እዩ More immediately, the Security Council must unequivocally condemn Iran's aggressive actions and call for Iran and its partners and proxies to cease their attacks. Russia reminded the Council that the US, France, and UK all failed to condemn Israel's attack on the Iranian consulate in Syria, a blatant violation of international law, but now want to condemn Iran for its response. Today in the Security Council, we're witnessing a display of hypocrisy and double standards, which is almost embarrassing to watch. ዋው እዚ ናይ ራሽያ ብጣዕሚ ኣብታት ሕሞም ፀኒሑ ዝሃርሞም ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዩኤን ሪዮ ዘለና ምስሉይነትን ዳብል ስታንዳርድ ማለት ነቲ ሓደ ዕቢኻ ነቲ ሓደ ከምዘየለ ጌርካ ምርኣይሲ ንኽትሪዮ ዘሕፍር ኩነታት ንኽሰምዖ ዘሕፍር ኩነታት ይበፅሑ ዘሎ ይብላ ኣሎ እንታይ እዩ ከሱ ንዓለማት ማዕረ ዘይምርኣይ ማለት እዩ እጂ ናይ ራሽያ ኤምባሲ ተሃሪሙ ንክኹንን ኣፉ ክኸፍት ዘይከኣል ሓይሊ ሕጂ ኢራን ግብረ መልሲ ስለ ዝሃበት ንክኹነንን ስጉምቲ ንክወሰድን ክግዕር ከሎ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር ይብላ ኣሎ እንታይ ግን ንርኢ ኣለና ኣብዚ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብዚ ዩኤን እንታይ ንርኢ ኣለና which is really interesting ቀደም ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ከምዚ ንባዕለ ኤርትራ ገለመለ ዝበለቱ እንታይ ኢላ በዓል ራሽያ ቻይና ኣይምልሳን እዩ ነይረ ንባዕለን ስለ ዝፈርሃ ዝነበራ ሕጂ ግን ንባዕላን
ኣብ ውግኣትየን ስለ ዘለዋ ራሽያን ቻይናን ተቐላጢፈነት ኣሜሪካ ክትገብረ ትደላ ብዩኤን ዝኾነ ነገር ክቕበልዋ ይደልያንን ኣንጻሩ በቲ ቬቶ ፓወር ናተን ገይረን ጠጠው የብለወላ ስለዚ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብወለንተ ናተን እገዳይን ክገብራ ዝኽእላ እምበር ዩኤን ከም መሳርሒ ክጥቀማሉ ከም ዘይክእላ ድሮ ፕሩፍ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ነተን ሃገራት ናይ ዓለም ምክንያቱ ቀደም ራሽያን ቻይናን ብድሕሪ መጋረጃ መፅያታ ትብለን ኣፍኩም ሓዙ እዚ ጉዳይ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን ትብለን ድሕሪ ምስታ ሃገር ሽርክነት ደይብለን ዘይፍትሓዊ ነገርና ተኻየደ ከሎ እንታይ ይብሉ እንታይ ገድሽና ምስ ኣሜሪካ ኣብዘይ ዋፃና ረብሓ ኣብዘይብልና ንተፋነን ኢሎም ስቕብሉ ኢዶ ድምፆም ኣይሂቡን እዮም እገዳ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከምኡ ነይሩ ወይ ድማ ኢድኩም ሃቡ ይብልዎም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ዝበሃል የለን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ካይዳ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዎን ኣብ ሂወቶም የስተማቕሮ ስለ ዘለውን ነቲ ትብሎ ዘላ ኣቦቱ እናኸዱ ብዩኤን ጌራ መሳርሒ ጌራ ንብዙሓት ሃገራት ትድኽል ዝነበረት ኣሜሪካ ክትገብሮ ከም ዘይትኽእል ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ After the meeting concluded, Malta's ambassador said the Security Council's focus needs to return to Gaza. So, እንታይ ኢና ካብዛ ኩላ ቪድዮ እቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነን ኣሜሪካን መሻርክታን ንረብሖምን ነቲ ሽርክነት ናቶምን እንተዘይኮይኑ እቲ ፍትሒ ሰብኣዊ መሰላት ዩኤን ገለመለ ኢንተርናሽናል ሎው ዝበሃል ንዓታቶም ኣብ ዘርብሖም እምበር ኣብ ካልእ ክጥቀምሉ ከም ዘይክእሉ እስራኤል ድማ ንመጀመርያ እንተስ ክሰምዓ ወይ ጥሕሳታ ክትከይድ ኣሜሪካ ብተሪሩ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ኖ ኢሎሞም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዊ ዊል ሲ ምስ ግዜ እናራና ድማ ነቲ ኩነታት ሪፖርት ክገብረልኩም እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሓሳባት ግደፍ እናበልኩም እዚ ያለ በዋክ ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል